Bab 4, Anne dan Captain Wentworth. Lelaki itu bukan Tuan Wentworth, bekas pembantu Padri Mockford. Walaupun keadaan itu meragukan, dia sebenarnya ialah Captain Frederick Wentworth, anak lelaki sulung keluarga yang dilantik menjadi komander selepas pertempuran St. Domingo. Namun, dia tidak ditugaskan serta-merta. Lalu dia datang ke Somersetshire pada musim panas 1806. Ibu bapanya sudah tiada. Dia menyewa sebuah rumah selama setengah tahun di Monkford. Pada waktu itu, dia seorang pemuda yang sungguh segak tampan, cerdik, bersemangat tinggi dan bijaksana. Anne pula gadis yang sungguh cantik rupawan, penuh kelembutan, beradab, punya cita rasa dan begitu membumi. Sekiranya mereka berdua mempunyai separuh dari tarikan itu pun sudah mencukupi, kerana Captain Wentworth sedang bercuti dan Anne pula masih belum berpunya. Pertemuan antara dua pesona yang begitu hebat sudah tentu membuai perasaan. Bibit perkenalan yang bermula perlahan, lantas mekar dengan pantas bertukar menjadi percintaan yang dalam. Sukar untuk menyatakan siapa yang paling sempurna di antara mereka atau yang paling bahagia. Adakah Anne sewaktu menerima pengakuan cinta dan lamaran atau Captain Wentworth yang diterima cinta dan juga lamarannya? Mereka dilamun asmara dan kebahagiaan buat beberapa sela waktu. Namun ibarat panas yang disangka hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Kesulitan demi kesulitan lalu timbul. Apabila diberitahu, Sir Walter tidak membangkang terus atau membantah terang-terangan. Dia memberi reaksi penuh penolakan dengan rasa kehairanan, bersikap dingin, membisu seribu bahasa dan bertekad untuk tidak membuat apa-apa untuk Anne. Dia menganggap jodoh ini menghumban martabatnya. Malah Lady Russell yang tampak tenang namun menyimpan kebanggaan menerimanya sebagai penyatuan yang paling malang. Anne Elliot dengan semua kelebihannya berketurunan bangsawan, jelitawan dan cerdas pula. Pada usia 19 tahun, telah dianggap membuang masa depannya. Pada usia 19 tahun, dia ingin bertunang dengan pemuda yang tidak punya apa-apa selain dirinya sendiri dan tidak mempunyai harapan selain meraih peluang dalam profesion yang begitu kabur dan tiada pengaruh keluarga untuk menyokongnya lebih mara dalam profesionnya. Lady Russell bersedih memikirkan masa depan Anne yang akan punah. Anne Elliot yang masih muda dan belum kenal dunia ini akan dirampas oleh lelaki asing yang tiada darah bangsawan atau kekayaan. Bahkan Anne yang akan ditenggelamkan olehnya dalam kebergantungan yang meletihkan, meresahkan dan membunuh keremajaan. Ini tidak boleh dibiarkan. Selagi dia menjadi sahabat yang dipercayai Ibu Anne dan menyayanginya pula seperti seorang ibu kandung, maka dia berhak untuk masuk campur dan menghalang. Captain Wentworth tidak berharta. Dia bertuah dalam kerjayanya, namun tabiat bebas berbelanja dengan apa sahaja di dalam tangannya menyebabkan dia tiada simpanan. Bagaimanapun dia yakin lambat laut dia akan menjadi hartawan kerana semangat wajarnya. Dia tahu dia akan mendapat pelantikan untuk mengemudikan kapal dan ditugaskan ke stesen tidak lama lagi. Kemudian membuka jalan kepada segala yang dia mahukan. Dia sentiasa bernasib baik dan dia tahu dia akan terus bernasib baik. Dengan keyakinan yang jitu, aura kekuasaan dan perawakan Captain Wentworth yang mempesonakan pastinya mencukupi untuk Anne. Namun, Lady Russell berbeza pandangan. Sikap optimistik dan berani tidak bertempat Captain Wentworth memberi kesan berbeza kepadanya. Lady Russell melihat bencana yang mendatang. Ini hanya menambah ciri yang berbahaya bagi si kumbang. Captain Wentworth bijaksana dan keras kepala. Lady Russell tidak menyukai kepintarannya berbicara dengan sahaja yang nampak kurang bijak menakutkannya pula. Dia mengecam hubungan itu dari segenap segi. Chapter 4. He was not Mr. Wentworth, the former curate of Monkford, however suspicious appearances may be, but a Captain Frederick Wentworth, his brother, who being made commander in consequence of the action of St. Domingo and not immediately employed, had come into Somersetshire in the summer of 1806, and having no parent living, found a home for half a year at Monkford. He was at that time a remarkably fine young man, with a great deal of intelligence, spirit, and brilliancy, and Anne an extremely pretty girl with gentleness, modesty, taste, and feeling. Half the sum of attraction on either side might have been enough, for he had nothing to do and she had hardly anybody to love. But the encounter of such lavish recommendations could not fail. They were gradually acquainted, and when acquainted, rapidly and deeply in love. It would be difficult to say which had seen highest perfection in the other, or which had been the happiest, she in receiving his declarations and proposals, or he in having them accepted. A short period of exquisite felicity followed, and but a short one. Troubles soon arose. Sir Walter, on being applied to, without actually withholding his consent, or saying it should never be, gave it all the negative of great astonishment, great coldness, great silence, and a professed resolution of doing nothing for his daughter.
He thought it a very degrading alliance, and Lady Russell, though with a more tempered and pardonable pride, received it as a most unfortunate one. Anne Elliot, with all her claims of birth, beauty, and mind, to throw herself away at 19, involve herself at 19 in an engagement with a young man who had nothing but himself to recommend him and no hopes of attaining affluence, but in the chances of a most uncertain profession, and no connections to secure even his further rise in the profession, would be indeed a throwing away which she grieved to think of. Anne Elliot, so young, known to so few, to be snatched off by a stranger without alliance or fortune, or rather sunk by him into a state of most wearing, anxious, youth-killing dependence, it must not be. If by any fair interference of friendship, any representations from one who had almost a mother's love and a mother's right, it would be prevented. Captain Wentworth had no fortune. He had been lucky in his profession, but spending freely what had come freely, had realized nothing. But he was confident that he should soon be rich, full of life and ardor. He knew that he should soon have a ship, and soon be on a station that would lead to everything he wanted. He had always been lucky. He knew should be so still. Such confidence, powerful in its own warmth, and bewitching in the wit which often expressed it, must have been enough for Anne. But Lady Russell saw it very differently. His sanguine temper and fearlessness of mind operated very differently on her. She saw in it but an aggravation of the evil. It only added a dangerous character to himself. He was brilliant, he was headstrong. Lady Russell had a little taste for wit, and of anything approaching to imprudence of a horror. She deprecated the connection in every light.